sapsapulen iti adu alulwa ken dagen sen jak binayaran ti presyo ken inted iti biyag ko nayawawanak iti ginadages ko di kudak bagik sarakek tuken ka uray mataya sikat makita na uray lakame kita masarakak tuken ka likudak bagik sarakek tuken ka idiyag karkararaga Jesus nagsao kanya ket alaen ti krus mo sulutan na nagrigaten ti matay ken maylan saken kuana biag kumapukaw sarakek tuken ka di kudak bagik sarakek tuken ka uray matayak sikat makita da uray lakame kita masarakak tuken ka di kudak bagik sarakek tuken ka daranati ng ugas ng ugur ti kararwak ti manugot ng ted balay gikanya basol ko inikat na pusok ti nalusan na biyag ko napukaw sarakek tuken ka awan tu tiragsak ko nya umay di tatrono